Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni muri groupement ya Muzimu muri territoire ya Mwenga kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 26 Munyonyo 2025 habera imirwano ikomeye hagati ya FUC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Aha rero hakaba hagaragaye intambara ikomeye cyane ndetse bitandukanye n'ibyigeze biba, bikaba rero kandi bikomeje kugenda bijyana ndetse binahura n'umwuka ukomeye umaze iminsi uhari uko AFC ishaka kwigarurira ibice bitandukanye. Turareba mu buryo budasanzwe bikomeje kugenda biba mu buryo bwa communiqué opérationnel militaire. Turaza kandi no kubabwira situation opérationnelle générale turebe muri zone Kasika Kalungutwe wa Muzimu Mwenga Kamituga Aside Kivu. Turaza kandi kureba force engagée za FDNB ziri gukora unité d'appui za FRDC, turebe groupe mobile Moavre za AFC. Turaza kandi kureba ibijyanye na désengagement na planifié, turebe uko ibi biri kugenda bikorwa ndetse nuko biri kugenda bigaragara mu bazareno na FRDC. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na groupe coupe accès Kasika Mwenga na Kasika Kamituga. Turaza kandi kureba imposer contrôle des couleurs tactiques de Mwenga, turabwira composition estimée, turebe 3 unités de combat zagiye zigaragara, turebe détonation zumvikanye za rapide ndetse na za PKM, turabwira commandement mobile, communication cryptée, GPS tactique, turebe kandi capacité ijyanye naho mobile, attaque nocturne, infiltration rapide, connaissance élevée du télé mu bice by'ahitwa wa Muzimu n'ahitwa Kilungutwe. Turaza kandi kubabwira tunarebera hamwe ibijyanye na corps engagé, première compagnie renforcée, turebe dispositif défensive linéaire entre Kasika et Kafuku, turebe capacité discipline élevée, logistique limitée. Turaza kandi kubabwira continuité absence d'appui ya FRDC, turebe désengagement yo mu bice bya Kasika Kamituga, turebe kandi partie du contrôle territoire dans Mwenga, turebe kandi bijyanye na morale base fragmentation des unités. Turaza kandi no gukomeza kugenda tureba ibiri kugenda bigaruka ndetse n'ibiri kugenda biba bijyanye n'ibiri kugenda bikorwa. Turebe rero FRDC retiré de Kasika après pillage, turebe kandi FDNB ibyi kugenda ikora. Turaza kandi kureba muri phase ya kabiri bijyanye na M23 lancé attaque de concentration des effets sur Kasika centre, turebe kandi bijyanye n'imikoreshereze ya mortier 91 mm ouvre sivu de 12.7 mm, turebe kandi FDNB crée un screening défense N2 section, turareba kandi M23 appliqué attaque anti-revier axe nord aho banyuze ahitwa Muzimu wamanuka Kasika muri side bahereye Kalungwe bazamuka Muganza. Turazero kureba ibijyanye na isolema ya FDNB et capturé tactique yakoreshejwe uyu munsi. Turazero kubabwira amakuru aremereye ajyanye n'ibiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba muri phase ya kane. Turaza kubabwira entre des unités M23 dans ni Kasika centre et Fuku, turebe rero FDNB affecter le prix et tactique contre chasse retreat en bon successive. Turaza kandi muri phase ya gatanu kureberamo ibijyanye na M23 aho rero entente axe Kasika Kamituga Mwenga centre abandonné par la FRDC, M23 établissait zone de contrôle opérationnel. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na Moavre rapide ndetse turebe ibijyanye na bien synchronisé, utilisation effacée de fire superiority, night infiltration litere mastery mu buryo budasanzwe. Ni muzero tubane
turebera hamwe akantu ku kandi kuri imirwano ikomeye yabaye kuri uyu munsi wo kuwa kane kuwa gatatu ku itariki ya 26 Munyonyo 2025 ho dukurikiye bwa mbere. Aha niho wahageze uhita ushonda sabone aho tubagezeho amakuru atusoye barabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangura inkuru yacu mu buryo bwiramvuye. Hari mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu ku igenekerezo rya 26 Munyonyo 2025 nibwo urugamba rwari rukomeye, nibwo ibintu byari biri kugenda biba bibi cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu gace kitwa Kasika muri groupement ya Wamuzimu muri territoire ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nibwo ijwi rya mbere ry'amasasu ryatangiye kumvikana ku isaha 11:48 za mu gitondo, rijyana rero n'ikirere cyuzuyemo amasasu yaraswaga na za PKM RPG-7 zaturukaga mu misozi hamwe n'urusaku rw'amasasu manini ya 12.7 mm yaterwaga n'inyeshyamba za AFC zari zimaze icyumweru zigaruriye uduce dutandukanye twegereye aka gace ka Kasika. Abaturage bake bari basigaye muri aka gace basigaye barara kuri ubu rero bari kwisha mu myobo mu mashyamba, abandi bari kwiruka bajya mu nkengero z'ishyamba ryitwa Wamuzimu, ishyamba rifatwa nk'iry'inzitane kandi rifite ibijyanye rero n'imitwe n'ubundi yitwaje intwaro myinshi. Aho rero barihungiramo bari mu byago bikomeye kuva ku wa kabiri ku igenekerezo rya 25. Amakuru yari amaze kumenyekana nuko FARDC n'abarwanyi b'abazarendo bari bamaze guhunga bava mu gace ka Kasika nyuma yo gukora ibisa n'ibiteye ubwoba, aho rero basahuye ibiribwa, telefoni na za radio mu baturage mbere yo gusubira inyuma berekeza Kamituga nk'uko amakuru atugera bivuga. Bivuze ko kuwa gatatu ku manywa ingabo z'u Burundi FDNB zasigaye zirwanira mu zonyine, nta bufasha bwa FARDC, nta wazarendo, nta butabazi buturutse Mwenga cyangwa se Ikamituga, kubera ko aba basivili bose n'ingabo za Kongo bari bamaze kuva muri ibi bice. Ingabo za AFC zari zimaze gufata agace ka Kirungwite, zikaba rero zari zimaze gufata umuhanda munini uva Kasika werekeza Mwenga, kandi zari zimaze guhamya imirongo myinshi ya axe of advance irimo axe ya Kirungutwe Kasika. Ino rero niyo y'ingenzi yari gutuma Juventus igera Kasika byoroshye. Hari kandi axe ya Kasika Kamituga, nkuko rero bigaragara iyi yari yo gushobora gufungura inzira yo kugota FARDC mu mujyi wose. Hari kandi axe Bayangama Wamuzimu, aho imisozi miremire ihesha M23 ububasha bwo kugenzura ikibaya. Ha rero niho bigaragara ko urugamba rukomeye rwakomereye kandi rwateje ibibazo bikomeye, nkuko bari mwabiriya bice ku mirongo y'imbere babivuga. Baravuga ko Kasika sa gace gasanzwe, na gace gafite uburemere bwa politiki, ubukungu n'igisirikare kuva mu mwaka w'1998 kugeza mu mwaka wa 2002 mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo. Ni igice kigizwe n'imisozi miremire yihishemo imitwe myinshi irimo Maimai ya Kutumba, Maimai Marayika n'abahoze ari abarwanyi ba Raila Mutomboke. Ni inzira y'umutamenwa w'itumanaho rihuza Mwenga, Kasika, Shabunda, nayo rero ikaba ahantu AFC ikunze kugaba ibitero byo gufunga imihanda ya FARDC. Kandi ni igice kiri mu nzira z'imigongo zikoreshwa mu bucuruzi bw'amabuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ajya ahitwa Kamituga. Aha rero niho AFC yahisemo gucengera ku ikubitiro kugira ngo icemo inzira igana ku biro bya FARDC muri Mwenga, ikanakora mu buryo bwiswe bamwe bita mu wavre de insacrement indirect. Bikaba rero ari byo bari kugenda bakora muri iki cyumweru cyamanje intambara yari imaze kuba yaba. AFC yigaruriye agace ahitwa Kirungutwe, ahitwa Karuru, ahitwa Centre ya Bikenke, ahitwa Masika. Hari rero na bamwe bavuga ko urugamba rushobora kuba rugiye kugera no mu bindi bice bigateza abaturage benshi kwimuka bahunga imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba. Gusa kugeza ubu abaduha amakuru baratubwira ko ku munsi wo kuwa kabiri ku itariki ya 25 umusirikare mukuru wa FARDC wo muri batayo y'109 wo muri brigade y'109 yo muri Mwenga yavuze mu ibanga ko abahungu be bananiwe guhagarika AFC kubera ko bari babuza amasasa ahagije, ndetse n'imirongo yabo ikaba yari yacitsemo ibice bitatu. Nkuko rero uwatanze amakuru ariko aragenda bigaragaza,
akagaragaza ibigiye kuba ndetse akagaragaza nuko ibintu bihagaze, akavuga ukuntu bikomeje kugenda biba bibi cyane ndetse n'ubwoba bukomeje kugenda butaha mu mitima y'abaturage by'umwihariko bari mwabiriya bice nk'uko rero benshi bari kugenda babigarukaho. Ku munsi rero wo ku cyumweru nibwo byabaye bibi cyane ndetse biranakomera, aho rero benshi bavuga ko aribwo abaturage bagiye bazinga ibyabo barahunga. Ku isi ya saa 10:30 ku munsi w'ejo kwa kabiri, FARDC ifata icyemezo cyo guhunga Kasika ikurikirwa n'abarwanyi b'abazarendo bagera kuri 220 bari kuri zone ya Kasika. Ingabo z'u Burundi zishinzwe gufasha FARDC ku rugamba bitewe n'amasezerano y'ubufatanye bwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro zahise zisigara ziri hagati y'imisozi itatu zifite umugambi umwe wo gukomeza kwigiza inyuma AFC kugira ngo itabasha kuba yakomeza gufata ibindi bice. Gusa ikibazo cyabaye kigoye, intambwe nyeshyamba yari yihuse cyane. M23 ishyiraho patrouille tactique yayo izwi nka groupe mobile de Kiringutwe igizwe n'abarwanyi bagera kuri 340 bari bafite morotieso wa 100 mm ndetse na 91 mm disc 112 mm RPG PKM ndetse n'uburyo bwo gucungira umwanzi mu buryo bwa tactical night operations. Mu ijoro ryo ku itariki ya 25 bishyira ku itariki ya 23 abarwanyi babashije gukora ibikorwa bibiri bikomeye: gufungura imihanda Kasika yose bakoresheje uburyo bwa gisirikare, ndetse biranavugwa ko hari hamwe bagiye batega za mine zagiye ziturukana aba basirikare. Gucengera mu gace ka Kirungutwe bikaba rero bivugwa ko byabafashije guhita binjira neza kuri tere mu misozi yitwa wa Muzimu, aho ingabo z'u Burundi zari zifite ibirindiro bibiri gusa. Bizarangiye FDN bisanze iri mu mirwano mu nkengero za Kasika irwana n'umwanzi ukomeye utikanga intambara, mu gihe abarwanyi ba Kongo bahungaga umujyi wa Kamituga. Ku isi ya saa 11 z'umugoroba kuri Poezero, AFC yatangiye igitero gikomeye ku birindiro bya FDN biberereye mu gace ka Kasika Centre no mu misozi yitwa Kafuku, hifashishijwe uburyo bwa fire concentration tactique, uburyo bwo guhuriza imbunda nyinshi buzirasisha mu gace kamwe. Ingabo z'u Burundi zagerageje uburyo bwo kwirwanaho hakoreshejwe fils d'assaut A47 lance roquette na zimwe mu mbunda nini z'imisada, ariko ntabwo zigeze bitanga umusaruro. Ariko ikibazo cyari gikomeye, FDNB na M23 bikaba bivugwa ko barwanye ko bashoboye, ariko birangira urugamba rutabahiriye, birangira ibintu bikomeje kugenda bigorana, nk'uko rero bamwe mu bakurikiranira hafi ibiri kuba babitubwira, bakatubwira ko urugamba ruri kubera aha rurindwa umugabo rugasiba undi. Biro ni bikomeje kugenda biba kandi bigaragaza ko kugeza ubu ngubu bitameze neza. Rero kuri uyu munsi ku isa 2 za mu gitondo, FDN yategerejwe FARDC iba yagarutse, ariko ntabwo yigeze igaruka. Aho niho habaye ikibazo gikomeye ku bijyanye no kurwana. FARDC yari imaze gusubira imwenga, ndetse bamwe bari bamanukiye ikamituga, wazarendo bari bamaze kwirukanka n'ibikoresho byinshi babitwara. FDN bisigara yonyine mu rugamba rurenze ubushobozi bw'ingabo zisanzwe kuko batari benshi. M23 ibonye ko ipfa kongera ingufu, yahise itangira guhabwa amabwiriza yo gutera impande zose mu buryo bise attaque enterrée, igitero cyo kuguta umwanzi mu mpande ebyiri. Birometero hafi 6 muri Kasika, abaturage bavugaga ko ibi bintu bitoroshye, ishyamba ryabaye rito mu misozi rero yose, urugamba rwari rukomeye. Muri ako kanya M23 yabashije kwinjira mu bice bibiri bya Kasika, agace ka Centre, agace ka Muganza. Ibinyu bikaba rero ibi byose bikomeje kugenda biba urugamba rukomeye. Inkuru yo kuwa gatanu y'icyumweru giheze yavugaga ko AFC yari imaze kwigarurira Kirongwite, Masika n'ibice byahitwa Rugushwa n'imbibi zaho, aho rero bivugwa ko Kasika yari isigaye ku murongo wa nyuma w'inzira yo gufunga Mwenga no guca burundu ingabo za Kongo zari ziri muri ibi bice bakazigiza inyuma. Abasesenguzi mu bijyanye na military baravuga ko FARDC yidahunga yari gushyira imbaraga mu kurinda Kasika, ibintu byari guhindura, ariko ikibazo cy'ingabo za Kongo cyari gucika intege, kubura ibiryo, kubura ishyaka ryo kurwana, kurangirwa n'amarangamutima. Ni mu gihe rero
M23 yari ifite amikoro itumanaho rigizweho n'abarwanyi bafite motivation ku rwego rwo hejuru n'abayobozi babo bamenyereye terrain. Zarangiye AFC yinjiye mu mahoro mu bice binini bya Kasika, FDN bisubira mu misozi bya nyabyo ikomeza guhagarika imirongo y'imbere. FARDC rero ikaba yarakomeje urugamba ku mugoroba ku wa gatatu. Amakuru ari kutugeraho aravuga ko kuri ubu bidasubirwaho M23 amaze gushinga ibirindiro mu gace ka Kasika centre no mu gace ka Kafuku ndetse no ku muhanda uva Kasika ujya Kamituga. Kuri ubu rugamba niho rukomereje. Inkuru rero iragaragara ko ku masaha y'umugoroba Mwenga kuri ubu nibo bari kuyigenzura, nibo baraye bacunga umutekano w'ahangaha. Hagati aho rero turebye ibiri kugenda bivugwa muri politike, ni munyemerere tujye kubiri gutangazwa nabo ku ruhande rw'u Rwanda, aho rero bagaragaza ibishobora kurangiza ibibazo ndetse n'ibishobora kuba bizaba bibi cyane mu gihe hatagira ibikorwa mu maguru mashya, aho rero u Rwanda rwavuze inzira yonyine yatuma rukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizeho nk'uko Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabitangaje. Reka rero twinjire mu bubanyi n'amakungu tubabwire ibiri kuba, aho Minisitiri w'ububanyi n'amakungu Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rudateze gukuraho ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe, keretse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nisenya umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Minisitiri Nduhungirehe mu kiganiro yahaye radio mpuzamahanga y'Abafaransa Radio France Internationale yavuze ko gusenya uriya mutwe ari nabyo bizatuma uburasirazuba bwa Kongo bubona amahoro. Asubiza Minisitiri Patrick Muyaya uherutse gutangaza ko amahoro afatika atazigera aboneka keretse u Rwanda ruvanyeho ingamba z'ubwirinzi. Nduhungirehe yagize ati Patrick Muyaya akwiye gusoma amasezerano Washington, nta mahoro azabaho keretse abajenosideri ba FDLR bashyigikiwe bakanaterwa inkunga y'amafaranga na Kinshasa, yemwe baninjijwe mu ngabo basenywe, kuko gahunda y'uko ibikorwa bizakurikirana biri muri gahunda y'amasezerano Washington abisaba. Isenywa ry'aba jenosideri bikozwe na Kinshasa niryo rizafungurira amarembo gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, nk'uko rero yabitangaje agaragaza ibiri kugenda biba ndetse n'ibigomba kuba bizakorwa. Minisitiri Nduhungirehe yateye utwatsi ibivugwa n'abategetsi ba Kongo ko basenya FDLR no kuyambura intwaro bigomba kubimburirwa no gukuraho ziriya ngamba. Ati iyo ibyo si ukuri, FDLR iracyari hariya igomba gusenywa kuko amasezerano y'amahoro ya Washington abisaba. Muribuka itangazo rya FARDC yahamagariraga FDLR kurambika intwaro hasi. Nyuma FDLR yasohoye itangazo ibeshya ko yiteguye kurambika intwaro hasi kishyikiriza MONUSCO, ariko yabujijwe na M23. Hanyuma mwabonye ikiganiro n'umuvugizi wa FDLR wavuze ko batazigera barambika intwaro, ko bazakomeza kurwana kugeza ku munota wa nyuma. FDLR iracyahari kandi ifashwa na Kinshasa. Cyo dushaka no kwisenywa nk'uko amasezerano ya Washington abivuga. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yavuze ko ibiganiro byerekeye gusenya FDLR bikomeje gukorwa n'inzego zashyizweho ngo zihuze ibikorwa by'umutekano biri mu masezerano Washington. Hakaba hari icyizere cy'uko uriya mutwe ushobora gusenywa nk'uko amasezerano abiteganya. Yavuze ko kandi gusenya uriya mutwe bizaturuka ku bushake bwa politike bwa leta ya Kongo imaze igihe yarawinjije mu ngabo zawo. Ashimangira ko amasezerano Washington ateganya ko FDLR igomba gusenywa aho gusohora amatangazo asaba abarwanyi buriya mutwe guhagararira gutaha ndetse n'ibikorwa bya Kongo. Ibi rero akaba ari byo yatangaje mu gihe mu bice bya teritwari ya Masisi aho M23 yigaruriye. Turebe umwuka uzindutse, aho n'ubundi ari ibice bimwe na bimwe FARDC izindutse ishaka kwisubiza ifatanyije n'abazarendo nabo biyemeje kurwanirira igihugu. Turaza kureba uko iyi dosiye ihagaze, turebe iri kugenda bigaragara ndetse n'ibindi bitandukanye biri kugenda bivugwa. Si ibyo gusa kandi turaza kujya mu gisagara cya Uvira turebe biri kugenda biberayo. Rero nyuma y'uko ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye, kuri ubu hafashwe ingamba zikomeye ndetse ari kugenda hashyirwaho n'ibijyanye no kugira ngo abantu bose babashe kumenya abari muri quartier abazarendo babarurwe bamenyekane aho babarizwa ndetse
n'ibyo bakora. Ni mu gihe kandi ari kugenda hafatwa izindi ngamba kugira ngo ibijyanye n'ibikomeje kugenda bikorwa byose bibashe kuba byakorwa mu mucyo kandi hirindwa amakosa akomeye ashobora kuvuka. Nk'uko rero bigaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umushinga w'urubyiruko rwose rugomba kujya mu gisirikare ukaba rero ukomeje kugenda unononsorwa. Turaza kureba andi makuru mashya kuri ibi biri gutangazwa, ibiro ndetse n'ibindi nibyo tugiye kugarukaho mu makuru yacu mu buryo burambuye. Ngaha rero tubashyikiriza amakuru atosoye yarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri udukurikiye bwa mbere biba byiza iyo ufyonze sabone cyangwa se subscribe bitewe n'ururimi ukoresha, kugira ngo ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubashyikiriza ngaha. Uhite rero ukanda no kukazugera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bukumenyesha mu buryo burambuye. Mbere ko tujigoma ni munyemere tubanze tunyure ahitwa Kirungute muri Sud Kivu, turebe urugamba rukomeye ruzindutse muri iki gitondo. Aho rero muri iki gitondo hazindutse urugamba rukomeye, ni urugamba rubaye nyuma y'uko ku munsi w'ejo wa mbere w'indwi M23 yigarura agace kitwa Kirungute muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero bikaba byarabaye nyuma y'uko abazareno na FARDC bari muri bice bahisemo gukora le prix stratégique. Ni imirwano AFC rero yafatiyemo icyo gihe rero ibi bice. Nk'uko rero amakuru atugeraho biravuga ko rero muri iki gitondo FARDC n'abazarendo bazindutse bakoresha intwaro ziremereye barasa ku birindiro bya Kirungute AFC yari yahashyize. Ni mu gihe kandi bivugwa ko n'indi mirwano ikomeye izindutse mu gace kitwa Kimbiri ko muri teritwari ya Shabunda, aho ingabo za Kinshasa zari zimaze icyumweru zivuye muri aka gace nabwo mu buryo bwa repris stratégique. Biravuga ko abazarendo baje ku bwinshi ndetse batangiye no kugenda bagira ibyo ubafata bya M23 bimo n'intwaro ziremereye. Izi ngabo kandi kuri ubu zikomeje kugenda zirwana urundi rugamba rukomeye hitwa Nyarubemba. Nk'uko rero bigaragara muri iki gitondo hazindutse urugamba rukomeye cyane cyane rwiganjemo abazarendo bavuga ko bagomba kurwanira ubutaka bwo muri iki gihugu. Abaturage batuye muri ibi bice baratangaza ukuntu imirwano ikomeye ikomeje kugenda ihinduka, aho rero umwe mu baturage uri ahitwa Kirungute yavuze ko muri iki gitondo bazindutse bumva intwaro ziremereye, aho rero bivugwa ko buri ruhande rwihagazeho ndetse kuri ubu nta n'uratsimbura urundi. M23 iracyari muri aka gace yari yigaruriye, ni mu gihe abazareno nabo bari kurasa bagira ngo bahabavane. Bijyanye n'urugamba aho rurakomeye. Ibi rero kandi nibibaye mu gihe kuri ubu bijyanye n'urugamba bishobora kuza gukara bitewe n'uko abazarendo benshi biyemeje gukomeza kugenda biyongera. Aho muri Sud Kivu hari urubyiruko rwinshi rwemeje kuba rwakinjira mu kizarendo mu rwego rwo kugira ngo rukomeze kurengera igihugu. Ibi byose rero nibikomeje kugenda bitiza umurindi imirwano ikomeye ikomeje kubera muri ibi bice. Ibi rero kandi biriyongera ku kuba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watangaje ko ugiye guha miliyoni 10 z'amayero FARDC nk'inkunga rero igenerwa igisirikare cya Kongo. Ibi rero byose nibikomeje kugenda bigaragaza ko urugamba rukomeye. Iyi rero ni inkunga igamije guha FARDC ibikoresho bya gisirikare bigezweho ndetse bikenerwa mu kazi kabo ka buri munsi. Nk'uko rero bigaragara, iyi ni inkunga kandi ya kabiri igiye guhabwa ingabo za leta ya Kongo. Iya mbere yari yaremejwe muri 2023 yagenewe brigade ya 31 y'ubutabazi bwihuse ikorera muri Kindu. Muri rusange inkunga y'Uburayi kuri FARDC bikaba ingana na miliyoni 30 z'amayero. Nk'uko rero bigaragara, nk'uko byatangajwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Iki ni icyemezo gishya kigamije kongerera ubushobozi FARDC mu gusoza inshingano z'ibanze harimo kurengera abaturage no kugarura ubuyobozi bwa leta mu bice bitandukanye. Nk'uko rero bamwe bavuga ko ibi bishobora kuzaba isoko nziza yo kwiteza imbere ndetse no guharanira ibindi bikorwa bitandukanye by'igisirikare cya Kongo. Iyi ni inkunga bivuga ko rero izaba ikubiyemo ibikoresho byoroshya kuyobora ingabo no kuzigenzura, kunoza uburyo bwo korohereza mu bijyanye n'ubutabazi ndetse n'ibikoresho byo gukora amarondo no kugenzura imipaka yo mu mazi. Akaba rero harimo n'amato. Ibikoresho bya mbere biteganyijwe ko bigomba kuzagera muri iki gihugu mu mpera
za 2026. Ubumwe bw'Uburayi rero bukaba buvuga ko iki gikorwa kigaragaza ubushake bw'ibihugu by'Uburayi mu kuvugurura inzego z'umutekano mu musanzu mu nzira y'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara, ibi byose rero n'ibikomeje kugenda biba mu gihe rero umushinga w'uko urubyiruko rwose rugomba kujya mu gisirikare uri kugenda unononsorwa. Ni inteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje umushinga wo kugira itegeko ko buri wese w'urubyiruko agomba gukora igisirikare, irawakira kugira ngo itangire kuwigaho. nk'uko bigaragara, uyu ni umushinga w'itegeko watanzwe na Depite Misare Claude uhagarariye agace ka Uvira mu nteko nshingamategeko, asaba ko buri wese uri hagati y'imyaka 18 na 30 akwiye kuba yakora igisirikare mu rwego rwo kugira ngo yunganire inzego zisanzwe zirinda umutekano. Muri uyu mushinga nk'uko televiziyo na radio by'igihugu RTNC bibivuga, Misara aravuga ko leta ya Kongo itagishoboye kwiringira ingabo z'amahanga mu kwizera umutekano w'igihugu, aho rero agaragaza ko ibi bigomba kurangira. Aravuga ko kandi bigendanye n'ibibazo by'umutekano n'imitwe y'inyeshyamba iki gihugu gihanganye nabyo, ari urubyiruko rw'abanyekongo ubwarwo rwihagije umubare ngo rukemura iki kibazo cy'ubuke bw'abasirikare nk'uko rero byagiye bigaragara ndetse bikanagarukwaho. Uyu mushinga ukaba warashyikirijwe inteko nshingamategeko mu gihe ingabo za leta zimaze imyaka 4 ziri mu ntambara n'umutwe wa AFC M23. Muri iyi ntambara Kinshasa yiyambaje ingabo z'amahanga zirimo iz'ibihugu bya SADC, Burundi, abacanshuro b'Abanyaburayi, Abanyakolombia ndetse n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR. Gusa kugeza ubu ntizirabasha kwirukana M23 mu bice bitandukanye bigaruriye. nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, urugamba rwo ruracyakomeje. M23 kandi yiyongereho iyindi mitwe yitwaje intwaro yagiye ihungabanya umutekano w'iki gihugu, harimo ADF imaze imyaka myinshi ikorera ubwicanyi ndengakamere abanyekongo bo mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Aho rero kuwa gatanu abadepite bagiye impaka kuri uyu mushinga w'itegeko wa mugenzi wabo Claude Misare Mogomberwa, bamwe bamushyigikira abandi bakaba bawunenga. Misare n'abamushyigikiye bo baravuga ko urubyiruko nirujya mu gisirikare bizongerera ingufu igisirikare kandi ko bizafasha igihugu kunga ubumwe, aho amoko yose y'abaturage azagira abantu mu gisirikare bikagabanya ironda moko, ironda karere ndetse n'imvugo z'inzangano. Abadepite badashyigikira umushinga bakemeza ko iryo tegeko ryaba ridashyize mu gaciro kuko ryategeka urubyiruko rubarirwa muri za miliyoni kwinjira mu gisirikare kidafite ibikoresho bihagije n'ubushobozi bwo kubakira. Uru ruhande rukavuga ko gushyira mu ngiro iryo tegeko bisa nk'ibidashoboka, bakaburira inteko kwirinda kwemeza uriya mushinga. Icyakora nyuma y'impaka mu nteko nshingamategeko watanzwe rero na Claude, abadepite baratoye bemeza ko ufite ishingiro ukwiye kwakirwa. RTNC iravuga ko uyu mushinga woherejwe muri komisiyo birebana n'iby'ingabo n'umutekano mu nteko ngo wigeho, habwa iminsi 7 kugira ngo babashe kuba basuzumye bazatange umwanzuro wa nyuma ku cyakorwa ndetse batange na raporo ikomeye. Muri Afurika ibihugu birimo Algeria, Eritrea, Mali, Maroc bifite amategeko y'uko buri wese w'urubyiruko agomba kwinjira mu gisirikare mu gihe runaka. Gusa Algeria rero iri tegeko ntirireba igitsina gore. Nk'uko rero byagiye bigaragara, bikagaragara ko yari intambwe ikomeye leta ya Kongo yabiteye mu birebana n'umutekano. Nubwo rero iyi ngingo navuga ko itari kuvugwaho rumwe, nibikomeje kugenda bigibwaho impaka ndetse n'umushinga ukaba uzakomeza kugenda wigwaho. Yandi makuru ni munyemere tujye igoma tubabwira ibya makuru akomeje kugenda avugwa. Aho rero Goma meya washyizwe na AFC yahagaritswe by'agateganyo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwatangaje ko meya washyizweho n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo yahagaritswe mu mirimo ye mu gihe cy'iminsi 15 mu rwego rwo gutanga umwanya w'iperereza ku makosa akomeye akekwaho. Amakuru aturuka mu nzego z'ibanze muri Goma yemeza ko iki cyemezo gifitanye isano na raporo yagaragaye ku itariki ya 22
z'ukwezi kwa 11 2025 avuga ko ibikorwa bivugwaho kuba binyuranyije n'inshingano ze ubwo yari mu mirimo isanzwe y'akazi nta makuru arambuye yatangajwe ku byo aregwa. Gusa ubuyobozi bw'uyu mujyi bwavuze ko hakenewe ubushishozi kugira ngo ukuri kujye ahabona. Inzego zishinzwe imiyoborere muri Goma zatangaje ko izi ngamba zafashwe mu rwego rwo gukomeza kubahiriza amahame y'imiyoborere myiza, aho buri muyobozi akwiye kubazwa inshingano ze, by'umwihariko muri ibi bihe igihugu kiri mu ntambara mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe iperereza rigikomeje, meya yahagaritswe yasimbuye by'agateganyo n'umuyobozi umwungirije ku buryo imirimo y'umujyi ikomeza nta nkomyi. Ibi bikaba bibaye mu gihe intambara ikomeje guca ibintu hagati ya FARDC na AFC, cyane cyane muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ziherereye muri Kivu y'Amajyepfo na Walikale. Kuva muri izi ntango z'indwi imirwano yarakomeje, ndetse kuri ubu M23 yigaruriye Buhimba muri teritwari ya Walikale, bikagaragaza ko imirwano ikomeye igikomeje kandi ikomeje kugenda yangiza byinshi, nk'uko rero abari ku mirongo y'imbere y'urugamba babigaragaza, bakagaragaza uburyo ki umutekano ukomeje kugenda uhungabana ijoro n'amanywa. Dukomeje n'aya makuru, reka tujye kuri ingingo ikomeye, aho rero bivugwa kandi bikanemezwa ko hari ibindi bice bitandukanye umutekano uri kuhungabana. Amakuru rero ari guturuka muri Sud Kivu biravugwa kandi biri gutangazwa ko FARDC na Wazalendo bari gushinjwa gusahura abaturage muri Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri teritwari ya Mwenga haravugwa ibikorwa byiswe iby'ubusahuzi bikomeje guteza impungenge mu baturage. Ingabo za leta FARDC ndetse n'abarwanyi b'ihuriro rya Wazalendo basanzwe bafatanya mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa AFC MRDP twirwaneho barashinjwa kwambura abaturage birimo amafaranga, amatungo n'ibindi bikoresho by'agaciro. Amakuru yatangiye gusakara ku wa mbere ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 yarahamya ko ku gicamunsi cyo kuri uwo munsi abaturage bo mu gace kitwa Kirungutwe n'utundi duce two mu nkengero zaho bahuye n'akaga. Abaturage bavuga ko banyazwa amafaranga ndetse n'amatungo magufi arimo ihene, intama, inkoko n'ibindi bikoresho bifite agaciro mu mibereho yabo ya buri munsi. Abatangabuhamya baravuga ko nyuma y'ibikorwa byo kubambura izi ngabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bahise bava mu gace kitwa Kirungute, bahava nta mirwano yabaye, berekeza mu bindi bice byo muri teritwari ya Mwenga. Amakuru amwe aravuga ko ako gace ngo kasigaye kagenzurwa n'ingabo za AFC kugeza ubu, akaba rero aribo bakomeje kugenda bacunga umutekano muri ibi bice. Ku rundi ruhande nta muyobozi w'ingabo za FARDC cyangwa Wazalendo uragira icyo atangaza kuri ibi bikorwa by'ubusahuzi, mu gihe abaturage bakomeje gusaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo kuri kumenyekane ndetse n'ababigizemo uruhare babashe kubiryozwa, nk'uko rero byemezwa kandi bigenda bigaragara. Byose n'ibikomeje kugenda bikorwa mu gihe benshi mu bakurikiranira hafi bikomeje kugenda biba, bakomeje kugenda bavuga ko ibintu bitoroshye. Mu yandi makuru rero ahararabana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, reka tubabwire ko inzara yica miliyoni 28 z'abanyekongo, mu gihe leta yabo ishyira miliyari mu gushyigikira amakipe y'abaherwe. Nk'uko rero bigaragara mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo igikomeje guhangana n'ikibazo gikomeye, igihugu kiri mu nzara. Abaturage barushaho kwibaza ku micungire y'umutekano wa leta nyuma y'amakuru y'uko igihugu gikomeje gutera inkunga amakipe akomeye kandi akize, mu gihe abaturage barirwa muri za miliyoni bakomeje kwicwa n'inzara. Imibare itangwa n'inzego zishinzwe ubuzima n'imirire iragaragaza ko abanyekongo barenga miliyoni 28 bari mu nzara ikabije, naho abarenga miliyoni 5 mu bana bato bahanganye n'imirire mibi ihora yiyongera. Iyi mibare ikaba ishyira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihugu bikiri mu kaga gakomeye ku isi mu bijyanye n'umutekano w'ibiribwa, nk'uko raporo zasohotse ziri kugenda zigaragaza ibingibi. Ibi byatumye abaturage, abasesenguzi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bibaza impamvu umutungo igihugu gifite wakomeza gushyirwa mu bikorwa bifatwa nk'iby'ingenzi nko gushyigikira amakipe y'imipira y'amaguru afite ubushobozi buhambaye, mu gihe abaturage bafite inzara ku bwinshi. Umwe mu bakozi bashinzwe imirire utuye Kinshasa yabwiye itangazamakuru ati ni ibintu bitangaje kandi biteye impungenge, abaturage barapfa
niba aricwa n'inzara buri munsi nta mpamvu yo gushyira umutungo mu bikorwa bitihutirwa. Abasesenguzi mu by'ubukungu n'imiyoborere bavuga ko ibi bigaragaza icyuho gikomeye mu micungire y'umutungo wa rubanda kandi ko bishobora gukomeza kongera ubwigunge n'uburakari mu baturage bumva ko leta itita ku mibereho yabo. Abaturage basaba ko hakorwa igenzura ryimbitse ku micungire y'umutungo w'igihugu kugira ngo hashyirwe mu bikorwa by'ingenzi birimo ubuzima, uburezi n'umutekano, aho gushyira amafaranga mu bikorwa bidafite umusaruro ugaragara bigirira abaturage. Ntibireba abaturage gusa no mu ngabo hameze nabi. Hari amakuru avuga ko umutwe wa Wazalendo ukorana bya hafi n'ingabo za leta FARDC wagejeje ubusabe kuri WFP ngo bafashe n'ibiribwa birimo ibishyimbo n'ifu, nyamara ubwo busabe ntibwahabwa agaciro, bituma bamwe mu barwanyi bo muri Wazalendo barara barasa amasasu yo gupfusha ubusa ibintu byafashwe n'abaturage nk'ikimenyetso cy'uko nabo bikomeje kugenda biba bihungabanya umutekano. Ibi byose rero bikomeje gutuma ikibazo cy'imicungire y'umutungo wa Kongo kibazwaho ku rwego mpuzamahanga mu gihe ubukene n'inzara bikomeje gukaza umurego muri iki gice cy'igihugu, yaba Burasirazuba, Amajyepfo, Burengerazuba ndetse n'ahandi hatandukanye.